ewiase nyina oman wo sika pa the world's richest nation America and so ye pe oman a ani gye mu pa ho to mu a America to so 24 wo wi kura ne maduonu na ano ho a Finland and heaven e was asase we so the happiest nation on planet earth Finland and so basika anyom ne wo sika wo beje achinye ho na kire se ani gye ohoi ani ahoto ne asomdwe enye sika ne edema wadwene osen by the way Hamas for do omanum omusa na dwi said wo masia ahwe Israel for no ene ye se wa no mso wo makototo rocket bi egu Israel military installation ni ade na Ukraine ni Russia for asomdwe ho nkomobo no ya yeso obi afuna tungu ho no mabosume baako sa America man bani suma emi ekọ Putin ho no Putin so sa de wontimi do betumi anse se tu ya etoto bo energy infrastructure mo no de ba mo anyinam kanana de ade no eno no obi ankoto mo nyoku de mu 30 days ye eno kra no mo sa wo machi for the pam e wo Ukraine bem wo sa kududum kania hey ya sebo kwa pay bu se ba mixer bi no mo na na betumi ama wa hode mo nyina che na wo ya de so akọ ensroma hospital e wo ka so a apostle kodus afodia